mu gitero cyiswe cyo gusezera ibitero bikomeye ku butaka bwa Ukraine kwa Perezida Vladimir Putin. Abasirikare ba NATO barinze Kiev idafatwa n'igisirikare cy'Uburusiya bakaba 649 batwawe ubunyago n'abakomando bahambaye b'Uburusiya. Iyi nkuru yaciye igikuba mu Burayi bwose ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamaze kumirwa. Ese kuki byakozwe gutya n'Uburusiya uyu munsi? Byagenze gute? Uraza gusobanukirwa. Ni nyuma yuko kandi Perezida Vladimir Vladimirovich Putin ahagaritse ibitero bikaze ku butaka bwa Ukraine. Ese koko ni impuhwe yagiriye Perezida Volodymyr Zelensky? Byose ni mu makuru yacu. Ikaze mwese kuri izi page ziremereye kandi zikomeye ku mutekano, politiki na diplomasi mu rwego mpuzamahanga ku butaka bwa Ukraine ku kibuga cy'imirwano. Turacyari ku munsi wa 234 w'intambara yajemo ubufindo budasanzwe. Kiev mu murwa mukuru wa Ukraine na Moscow mu Burusiya habyutse icyuka kibiko. Igisirikare cy'Uburusiya kiragaba igitero simusiga kuri Kiev mu murwa mukuru wa Ukraine mu gusezera ibitero bikomeye mu masaha ane gusa ashize n'iminota mike igera kuri 19. Radio y'ibiro ntaramakuru bya leta y'Uburusiya RIA Novosti yatangaje ko abasirikare b'abacancuro ba NATO n'abanya Ukraine bafashwe bunyago mu gitero gikomeye cyari ku muvuduko wo mu rwego rwo hejuru n'imbaraga zidasanzwe. Ni nyuma y'amakuru yatanzwe n'ubutasi bw'igisirikare cy'Uburusiya ko hari inama iri kubera mu birindiro by'ingabo za Ukraine bizwi nka Saliva Ukraine itegura igitero gikaze ku birindiro by'ingabo z'Uburusiya. Nyuma yo guta mu gutwi ayo makuru, komanda mukuru w'igisirikare cy'Uburusiya ku rugamba rwa Ukraine General Sergei Slovikin yategetse ko habaho kwataka aho hantu bwangu. Nyuma nibwo byavuzwe ko abasaga 649 bafashwe miri n'abasirikare b'Uburusiya, ikintu cyongeye gutumbagiza imbaraga za Perezida Vladimir Putin imbere y'uburengerazuba bw'isi ku rugamba, kuko byafashwe nko kunegekaza ubushobozi bw'abari binjiye mu mirwano ya vuba gutanga umusada kuri Perezida Volodymyr Zelensky uri mu mazi abira. Abasesenguzi bo bavuganye n'iki kinyamakuru bavuze ko amayeri mashya y'Uburusiya ku rugamba arimo gufasha igisirikare gukora ibihambaye bidasanzwe ku rugamba. Gusa Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavuze ko ibyakozwe n'Uburusiya mu gitero bisi cyanyuma ari amayeri yo kugira ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abandi bafatanyije mu gutabara Ukraine bohereza ubushobozi n'abandi basirikare benshi ku rugamba, ubundi Perezida Vladimir Putin akora yandi mabara. Kuki byavuzwe gutya ko igitero kiba nk'iki cyo gusezera? Ni nyuma yuko Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya yavuze ko kugaba ibitero bikaze ku butaka bwa Ukraine bitagikenewe na busa. Ni nyuma yuko kandi hari yashize iminsi haraswa ibisasu bikomeye kuva intambara yatangira mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka. Uyu mutegetsi w'Uburusiya yavuze ko ibitero bikaze byari biteganyijwe byakozwe ku buryo nta bindi bikenewe, kuko intego afite atari ugusenya Ukraine nk'uko ibitangazamakuru byo mu burengerazuba bw'isi bibivuga. Putin yabwiye itangazamakuru nyuma y'inama yabereye muri Kazakhstan ko ibitero bagabye muri iyi minsi byasenya ahantu 22 mu hantu 29 bari bagamije gusenya, bityo hasigaye ahantu 7 gusa. Ati ntabwo hagikenewe ibitero bikaze, ubu dufite izindi nshingano ziremereye kurushaho. Kuva kwa mbere w'iki cyumweru Uburusiya bwarashe ibisasu biremereye ku mijyi itandukanye ku butaka bwa Ukraine, mu cyo Perezida Vladimir Putin yise kwihimura gukomeye nyuma yuko ikiraro gihuza Uburusiya n'umwigimbakirwa wa Crimea usenye n'ibitero by'iterabwoba, nk'uko ubutegetsi bwa Moscow bwashinjije Perezida Volodymyr Zelensky n'izindi nzego zishinzwe umutekano ku butegetsi bwa Kiev. Abantu benshi icyo gihe baguye muri ibyo bitero, abandi barakomereka bikomeye ndetse ibikorwa remezo birasenyuka, by'umwihariko ibijyanye n'igisirikare cya Ukraine. Perezida Vladimir Putin yavuze ko intego y'Uburusiya atari ugusenya Ukraine, ariko aticuza kuba yaragabye ibitero biri ku rwego nka ruriya. Ati nibongera no gutanga izindi muruza zisa no kutuvogera tuzongera tubisubukure, ariko kuri twe uyu munsi ntabwo hagikeneye gukora ibitero bikomeye, kuko tuzi neza ko twamaze kuba negekaza mu buryo bwiza ku ruhande rwacu. Amasaha amaze kuba 18 muri Kiev hose humvikana urusaku rwinshi rw'ibibombe biturika bitari bisanzwe mu mirwano y'igisirikare cy'Uburusiya ku bacancuro baje kurwana kuri Kiev baturutse muri NATO. Ikinyamakuru TASS cy'Moscow mu Burusiya cyabonye amakuru yavuye ku rugamba, cyavuze ko ibya Kiev byahinduye isura kandi ko NATO yagobotse igisirikare cya Ukraine na Zelensky ubwe, ariko bikaba byakomeje kwanga ko basubiza inyuma abasirikare ba Perezida Vladimir Putin barwanira ku muvuduko
uri hejuru cyane, icyateye kuvuka kw'andi mayeri y'imirwano ku basirikare ba NATO barimo abanyamerika, abongereza n'abavuye Mexique yewe n'abavuye mu gace ka El Salvador muri Amerika y'Amajyepfo batekereza gufata indege ebyiri zihuta za MiG-29 na C-27G Next Generation kwihutira kwataka ubutaka buri hafi y'umupaka wa Ukraine n'Uburusiya ngo barebe ko bacururutsa iyi mirwano, ariko biranga biba iby'ubusa kuko radari z'igisirikare cy'Uburusiya zavumbuye ko indege zinjiye mu kirere cy'Uburusiya, icyatanze umuburo ukomeye ku bisasu bihanura indege maze zisandarizwa mu kirere nko muri metero 3700 uvuye ku mupaka nk'uko byemejwe n'umuvugizi w'igisirikare cy'Uburusiya Lieutenant General Igor. Ariko kandi maginga y'igisirikare cy'Uburusiya abarwanyi b'aba Wagner Group, abanyacecenia, abarwanyi bavuye muri Belarus kwa Alexander Lukashenko barwana iruhande rw'igisirikare cy'Uburusiya bokeje igitutu abasirikare barwana kuri Kiev ngo idafatwa. Icyatera Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Pentagon, Minisiteri y'Ingabo y'iki gihugu kohereza itsinda ry'abakomando kabuhariwe rizwiho kuyobora neza abasirikare mu ntambara nk'umusado wo gutabara Zelensky wihebye cyane bivuye ku byo ari kubonera mu murwa mukuru rwagati w'igihugu cye. Ariko umwe mu bakozi bagize ubutasi mu gisirikare cy'Uburusiya yameneye amabanga ikinyamakuru Russia Gazeta ko 19 muri bo bafashwe miri ubwo bibeshyaga ku ikarita bakagwa gitumo n'ingabo z'Uburusiya, bikaba byatumye kandi havuka ikibazo muri operasiyo yabo kuko bivugwa ko nubwo bari bambaye impuzankano y'igisirikare cya Ukraine bafatanye ibyangombwa by'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuye mu Budage, ibishobora gutera Putin kwerura isi yose ko atangije intambara kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Cyakora cyo isi yose ahubwo yatungwe n'ibyavugiwe mu rugendo rw'akazi rwa nyakubahwa Perezida Vladimir Putin mu gihugu cya Kazakhstan. Uyu mutegetsi w'Uburusiya yavuze amagambo akomeye mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru mu ruzinduko arimo muri Kazakhstan. Perezida Putin yatangaje ko Uburusiya budashaka gusenya Ukraine, ati si ngombwa gukomeza kuyirasaho za misile z'urubura. Nyamara kugera ejo ku munsi wa kane wikurikiranye Uburusiya bwarashe izindi misile nyinshi mu mijyi itandukanye nka 12 ku butaka bwa Ukraine, mu mijyi ya Mykolaiv mu majyepfo ya Ukraine zahitanye abasirikare benshi. Umugaba mukuru w'ingabo zose za Leta Zunze Ubumwe za Amerika General Mark Milley yavugiye i Buruseli mu Bubiligi mu nama ya OTAN ko ibi bitero bishobora kwinjira mu rwego rw'ibyaha by'intambara kubera ko nk'uko yabisobanuye Uburusiya burasa bwabigendereye kandi budatoranya abakuru, abato, abana n'ibikorwa remezo bya gisivile. Bikavugwa ko ibi byose Abarusiya bakeka ko haba hari abasirikare bashaka gushotora Uburusiya mu bice bwamaze kwiyomekaho. Naho Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky we yatangaje ko guverinoma ye izashyiraho urukiko rwihariye ruzaburanisha icyaha cyo gutera Ukraine no kugira ngo Uburusiya bwishyure ibyo burimo kwangiza ku butaka bw'iki gihugu. Abarebera hafi ibijyanye n'intambara ya Ukraine bakavuga ko ibintu Perezida Vladimir Putin yavuze byuko ashobora kugabanya misile zijugunywa ku butaka bwa Ukraine yaba ari undi mugambi ukomeye inama yari mashya y'urugamba ku ruhande rw'igisirikare cye kiri muri operasiyo zidasanzwe mu bikorwa bidasanzwe yategetse ko bitangira ku itariki 24 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka wa 2022. Muri Belarus Partizati ibikorwa by'igisirikare cy'Uburusiya ku butaka bwa Ukraine none byahamuye abategetsi bo hejuru mu butegetsi bwa Moldova. Operasiyo zikomeye zakozwe n'indege z'intambara muri Kiev umurwa mukuru wa Ukraine ndetse n'ibitero byo muri Lviv mu burengerazuba bw'iki gihugu uyu munsi byakanze ibihugu byashakaga kwinjira mu mirwano yo gukingira ikibaba Zelensky uri mu mazabira ku butaka bwa Ukraine. Ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi tubabwire ko byohereje intwaro nyinshi ku kibuga cy'imirwano zifata ubusa imbere y'igisirikare cya nyakubahwa Perezida Vladimir Putin.